Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka UDP harani kor kala nang klan bat yo bor kat nang mi kisngi. Haga baka seng kala yo banjiet bat pentamai saya kinongket kam jong ka women's wing. Ya ka bala penlong harang thong dorbar hall Southwest Khas Hills District. Kumban syukadaw dang hakata yo baladam ka seng kala yo banjiet ya kinongket kam ka UDP youth wing. Kumju ya kinongket kam ki rangba haki benai baladam. Bat kumbalong menta kani kaseng kalaya chachan syakmat ban penklan ya kaseng. Bat kabala penkre ru nagbanta ke election syaki yang dorbar tawan house name arhajar apulai. Uba Pius Marwen MLA MDC Karanikor ubadai ru President Jongke UDP Southwest Khas Hills District. Haba ay jingkren ulapen pau ya kajing sngokemen kabakrao ban yoi ya kajing mi renti jongki longkme ban poi sya kajing elang. Bad ulapen pau ru baleng ba kajing trailang jong baro kinongket kam nadu ki rangba ki longkme bat ki samla. Ka UDP harani kor klem ardatin kan sayo biang ya kajing jom hakani ki election ka banwan. Kanong ngadap tak magsem kabasong man ba na kalyang ki jongpi ki group long kami ki women swing ki bala pelaj ya kapor kaba kodol ki jongpi banya don ha kani kesni ban ngadap sisa tak magsem kabasong man hadu kata-kata ba klenta poi berkat bahaduk katni hiyawan i presiden bat sekretari jong hai women swing la petep syanga bana kalian kijungi nila betha ba kawai kason sipau nek angut hendrai habangai i katum kejitha kejoki Lese latangi ken akason sipo kabegut aspa ngut gila bedon Andre ba ngayi hne kalong ba ngiladap semam kahol adu manginam nyamsu te kane kapeni ba phi kilong kami phi don sisa kata kamensem bentrai na kamta kakam kejingpa hapo ke konsumsi ngajukren ha ki program ki ba kilong kami ki khot yang ada scam lani kanu ki program tu kilong kami kani kejuk mentah watla kadai ke politics kamdai syu kajuk tangjuk kisirang kamdai syu kijuk tangjuk kirangba kisamla kadai nisirang hendrai phi kilong kemiru ladai benik syakmat namar ka kam politics dading iya kalti kababaha kababai kamdai ka kam kabasneu kamdei ke kam kaba yalam bakalah pila jui jong ka circle hi barok kowe nadu kiramba ki longkbi bat kisamlah ngin sapat scam hata general council na kamta kejumpi di kumbangai ban yang sistem ba menta kasngi lese kadai kasngi ke basa kan mau na kampa kajung hilang barok kajung hilang barok bangidon ki women swing nado ka kene ka election kepala dap hendrai kamlong kumbalong mentah kamlong kumbalong mentah pengakwa penyetu ibi kenyan haka ni kejingnya jinti kijunga ngas ngo tenat
bat ngaso kemen, bat ngaso singai, bahaman bat ngapelong, ya ki meeting hapo ke unit, hapo ke konsumsi berok kawai. Nah kalian kijompi kilong kami, kisien kia hadu kata-kata na kata kejungah. Ya kapati kijungi. Nidon bon kinong ilang. Wat nget ba kapati pindon bon kinong ilang. Ay latswa ba kapati kijungiru nidon bon kinong ilang. Banyalam na kata kejelah. Ay lat dan ya kapati UDP kijungi. Pensichar na kata kejungi. Sansnem pek kanlong kuno ha kejingelam denti kijungi. Bat ngai I mentah ba ki paiba apo kejelah khasi jentia bat rilum garo ngidon kejikerman ngidon sisa kejikerman lengba kejikersan kijopi lengba kejikersan kijopi ba nginyo bat sisa hau ni usnam hajar arpulai ki khasi ki karo ki bangali ki hajong ki mandai ki nepali ki banai untuk kita dulu kita siap harus kelan kedua kita beri urang. Coba ini apa yang kita not different with 8 opportunity. Ni dan kita beri beper po rekonstruksi. Nyat kedau hak pastangnya bagi pintu begini ki samaran bah begini Cina border. Lapis tu pada UDP kan cok. Kajing adli kepada kongsan tam bagi UDP ke kuat loh. Kajing ya sungsuk sungsai hapo kan skor konstruksi. Kata kalau kau ika ketong kau kemana ya jom UDP. Bagaimana kalau kau banyak lah pula di kini kalau bah. Ngin ya share ya kipul kau puntiman hablok hadir di dalam. Wat kan jaga pol wat hadu kastel. Bagi sutuna bahagia bisa bingi lejo ngedon bok bingi yo ya kesoka leyo bang pendrung nak lagi karo nak hajong ke mangkali kalau kita kot apa blok mak kata kalau ke ba ngira kula tin kaha ketbian andrai ipersyang dak pau stin bat kado ila job bat apoi chakliadu jongde tetap parti jongiru Sansnem gila Kristom na kamtaban pentlanya ke parti. Adanya hap arsut hak jingram. Sipausnem gila yale istomban pentlanya ke parti. Adanya longlen ini hap hak jing penram. Bata ke pausnem adu arfau lai pausnem gila kersyanya ke parti. Adanya longlen ini ngat berbor hak jingram. Wala kata ngai ke jingaro adu kata-kata ya kemencim kata sistem. Jong kinong tray jong kaparti jong imenta ngai bakalan ang klaim pesya. Ni kaparti kebadan kajing kaparti kebadan kajing asnutu jengmut, kaparti kebadan kajing teli, lengba kajing teli ngadu kinong penyat jong ka circle, hadu kinong penyat jong ka primary unit, habaro kinong kersyang. Da train med labat ni nakamta kumno ban pentlanya ke parti da kamcem ke dia trailan da kamcem ke dia tresitom nilayo kait desha ya usto jong kajing jo mentangi kemen bani I baka parti UDP ka jongi kelanang tim sep Ota UDP yang kau mau laku kalau kau baklanya tu kata-kata ile sudah beli yang dikisi di balada bakiru katno majin klan kejengki Barang ki parti padai ni iwai ki parti ki pai sya ka parti UDP ngapadai ki parti kapadon jingkelmen ha uni snam hajar afulai ai ku play ki parlok jumi ki bala wan nadu ki jeka ki bajangan nadu mahas kola konjoy terter all from the borders area thank you for your coming here due to the you come here to swing and to be a for the UDP, United Democratic Party. आप लोग खुद सोचिए ना 4 साल पहले क्या था 4.5 साल पहले क्या था
फरवरी 18 में मिस्टर टांगू बाबू जीत के आए थे। कुछ किया था क्या? हर जगह बड़ा सोचिए ना, 5 गांव पानी का नीचे, गांव का नीचे जा रहा था। जब पीयूष मार्लिंग एरिया बन गया, इसके बाद में ये एरिया अभी डेवलप हो गया। रिवर इज प्रोटेक्टेड, देन इज डन। आप सोचिए ना, क्या मिला था आपको? कुछ भी नहीं। अभी देखिए, हर किसी को बीपीएल का रेशन, फ्री रेशन, सब कुछ जो स्कीम आते हैं। आप सोचिए, एमएलए स्कीम है, एमबीसी